Voilà, musidɓe on woni sigi assistance humanitaire d'urgence. Assalamu alaikum, miɗo salmini on gaɗo miɗen jarnion. Hannde tingol hara musidɓe ɗon anndi o sonnajo ɗon hutino ka meɗen o holli e makko nden hakkude makko e jommum ɗum warangal ngal fiko yewndiri bo makko marɗo duuɓi tati. Hay no andirɗon noon figini fof hay no hommodiri kadi haray yaltinaɓe haray golleji ɗin. Mi annditinayi on ko directrice inspectrice régional action sociale on ka meɗen Mamoun ɗo. Hara kañum timmi ko yeeso dari tooli pardon yeeso men ɗo haray nabbi sonnajo on ka maɓɓe ɗo haray kamɓe sonnajo tikuɓe yewti sonnajo woni to ɓestikani ɓe haray makunde hunde inchallah ɓe fuɗi kamɓe kadi waɗugol berko ɓe wawi kon haray tambaba sonnajo haray fiyo makunde makko nde lawɓe e heɓugo solution. Assalamu aleykum. Waleykum salam. Hay fi jam to alhamdulillah kono weli haray inspectrice no anda haray golle amen ɗen kam joɓede assistance humanitaire d'urgence haray no jowodiri département moɗon on justement aussi direction régional action sociale on ka meɗen kono haray woni ko haltina higo sonnaɓe ɓamen hiɓi o sonnaɓe ka bimbiɗo holɗumen makunde makko nde gole imi ɗuɗiri men mourade moƴƴuru justement min yimmin refere joni e moɗon haray woɗon ko mako ɗon fii ko yowdiri ko haray situation kañum sonnaɓe. Effectivement ko fewti fi paykoy koy konko menen woni ko alfinaka inspection régional Mamoun ɗo haray no yewtirɗen e mo ni ɓay ɓe senike ka tribunal joni ko tribunal o wawata wadde golle mum ɗoy kono hattano menen men ɗo tamo ɓay koko fewti paykoy mais yahay tribunal on waɗay tewtewre ɓe anda ko entre sonnajo on e duwi ɗon ko hombo wawata haray jogitade o bobo wonde noon kadi haray tribunal on no halfina men ko wiyete enquête de moralité kom ko firi ɗum haray ko yawgol ka ko ɗoli ton humpito ko honno jogateri bobo woniri haray ko honno ɓe woni dankorde bobo men anda si tawi ko nenejo wawata jogitade e siko babajo donc yo heɗo o joɗo deƴƴino heɗo ha tribunal on noddamo si ɓe noddimo yo andinme men yahay men ɗowtamo ha ko hanani mo kon tabita siko kanko hani hendade bobo miɗo andi tribunal on jonnaymo ɓe lara intérêt supérieur bobo si tawi kadi hawri ko moodi makko hani jogademo ɗum ɗon fof kadi ko tribunal on haray wawata déterminde ɗum ɗon. Jonno ɓe wari moƴƴuɓere men assistance humanitaire d'urgence minen kadi min yiɗinali mi hari mi yidi moɗon haray hala ka wata yiɗi ka justice toon ndara si tawi woni haray on andi ɓay ko affaire tagaɗo arrangement ala e ɗum ɗon ko sariya on tun ha yanana halfingol bobo goɗɗo woni nene makko woni ben makko woni yimɓe quartier on ko ɗum waɗi simi inni onon ONG assistance humanitaire menen en jonnidira e juuɗe ɗowten mo ka tribunal ha humpita ɗen ko honɗum tribunal on desidata ko fewti fi bobon. Bien haray ne bobo nani ko inspectrice wolli kon ko ɓeɗo halfina ɗigo sonna ɓen ka meɗen donc haray konno mata ko wolla ko hara min komi mari komi holla yiwata e onon ɓawa onon julɓe ɓen titi gon kon wallitola yanditi Allah en nelaɗon mi hetto bobo an on simi anduno bobo an on dankete jogande moƴƴere ɗum sonjetano lan kono koko mi andi kongo jogetake jogande moƴƴere ko ittere mone o wona jogitere wona o wippitirede juuɗe an ɗatori on yandi onon julɓe Allah ɓen kala wawa wola wallude pino mi yettira bobo an yo miijito fi bobo makko kon kankadi hakkunde nene ɓiɗɗo no wayi no walla la yara inspectrice on woni yendo joni ɓeɗo halfina yigo sonnaɓe Mamoun ɓe holli wondema haray ko wawete wadde joni ko to tika sariya ɓe o holli wondema ko si on yehi ka justice ɓen to nodda kañum ex mojo mum joni so on yaari toon ɓe noddi on ɓe noddi kañum gorko on koyo noddanki san andi noon lam min mi nodda inspectrice on ɗo ɗe minen e maɓɓe min wona ɓawa mom yaaden toon ɗe ɓe ndara ko honno wawete e yewtirde maɓɓe ndaren essentiel on komo watta gardugo bobo so tawi woni iɗon wawa dankagol bobo mon on ɗon aray sariya on no holli tigi tigi on ko mawa si bobo no mari duuɓi han heɓa duuɓi jeɗɗi ɓayno woni bobo ko duuɓi tati mari no wawa arde ko sariya on wawa joddude on bobo on ça dépend kadi dankatiri bobo on ko wondi yo kono noon wata dankagol bobo haro heɓay nafoore janggo kono wonata e bobo so ko gorko on kadi c'est la même chose ko ɗum wasi inna dewa ko muñal ngal haray seedigal ngal ɓe laafi moƴƴa wona woni ko fiw ɓay ɗum ɗo ko waɗi ɗum ɗo conséquence divorce ɗi ɗum so tawi woni on seedano on totata bobo jungo maɗa few kono fayintintoroɗo en Allah yo Allah ɓurtu moƴƴinande golleji men ɗi nayi
Bien. Donc, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, nous sommes déjà à l'inspection régionale de l'action sociale de Mamou, de la promotion féminine et de l'enfance, bien. Donc, quand on l'homme est diema, ben, alpha, son na, ben, kamedem, donc, on dit que le d'ici à la yadi, si t'es yoni de notre son avion kassaria, pour que on te dit, mais il y a de situation son avion. En tout cas, merci pour la confiance et l'attention, ma chérie. Prends courage et surtout prends la vie de bon côté. T'as ce goût, d'avoir de hype, d'habitude, c'est-à-dire, on est comme tout maman, et tout, mais tu es, mais ya, on te dit, solution, merci, madame. Merci.